Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go Semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke kgopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke, weekly prediction, ra bona gore na melaetša o tšwa go mangelo a rena e reng le rena tša bophelo tša lefase la ka keno di re tshwaretšeng. Ke na le the 7 of Wands in reversal, ka ba le the Lovers, ka ba le karte e rego the Awakening. Ka tšona dikarte tše tharo tšeki molaetša gore ke a hwetša go tšwa go manyeloi a rena, badimo ba rena ba re botša gore this week go na le di-decisions tša bohlokwa tše leng swantše o tlo di tšea. Di-decision tše ka ba letšo gore di amana le mošomo wa gago, di amana le your spirituality as a person, di amana le dimpho tša tša semoya ge le gore you are spiritually gifted, di amana le di-relationship, di-business tša gago le tše dingwe gape goba di-career jwalo le jwalo. So go na le di-decisions tše leng swantše o tlo di tšea. And then mo ke ba go advice ba re kore ge o ka se nne fase wa nagana pele wa lebedišiša dilo gabotse, o ka ke hwetša o le tlalelong, o ka ke hwetša o sa tsebe gore na o tše decision e feng, o ka ke hwetša o sa tsebe gore na ke decision e feng ye le gore o swantše o e tšee e leng gore e bohlokwa, o ka hwetša o sa tsebe gore na ke e feng decision goba action ye le gore o tlo e tšea ye le gore o sa tlo regreta mafelelong, wa hwetša le gore o tšea decision e itseng goba o tšea action e itseng mafelelong di tla morago ga yona decision ene o tlo e tšeang this week e bantela gore o diragala matshwenyego le masetlapelo ka gare ga bophelo ba gago. Wa hwetša o tšea decision e leng gore go sasa o tlo kwa bohloko, o tlo ke tshola goba ebile decision e le gore e ka kweša batho ba bangwe bohloko. Akere wa hwetša e le gore wena yone wa ke tshola ka baka la gore ke decision e le gore wena o e tšere decision e le gore e kweša batho ba bangwe bohloko. Akere o kore ka that decision o gatile batho ba bangwe di-cons, so ba ra gore make sure ya gore you make the right decision. Akere o se ka kitimela go dira dilo, nna fase o nagane pele. Okay, and then ka gore ba bolela ka taba ya gore for the past years goba past months, dikgwedi tše di fetilego, mengwaga e fetilego, o bereka ka boima, o le ka o pusha mo le moke. Okay, mohlomongwe ebile o le stressed ka baka la mebereko, mmereko wa gago, mošomo o dirago, tšhelete tša gago, di-relationship jwalo go na le tše le gore di be di fela di go fa ko di go stressa kore o bo nagana too much. So beke ba re o se ka ba le mokgola o nagana kudu, ba re tšea nakonyana ya go khutša le ka ba an hour, 30 minutes, 50 minutes is better than nothing. Akere gana mo let's say bekeng e neki everyday wa ba le nako e la gore 10 minutes over 15 over 30 over even 3 hours, it's up to you. O be le nako e la gore o nne fase o nnoši, o reflecte, o lebelele gore na dilo tša bophelo di sepela jwang, e ka ba mmele wa gago, malwetši, e ka ba your spirituality as a person gore na seeme jwang as a spiritually gifted person ge le gore na le spiritual gift, maemo a gago ka ra di-relationship le batho ba bangwe, relationship le molekane wa gago, di-colleagues tša gago, baagišane jwalo le jwalo, goba o tla ba o reflecta mo mabakeng a ditšhelete, mmereko wa gago, career ya gago, business ya gago jwalo le jwalo. Tša pene ya gago le buka o bone gore na dilo tša bophelo di sepela ka tsela e le gore wena o rata di sepela ka gona na. Are you happy ka di-results tše le gore wa di hwetša na? A na o thabile ka seemo se le gore bophelo ba gago bo mo go sona ka se sebaka na? Ge di-answers tša gago e le no, then ngwala dilo fase ka leswa, kry-a another way ya o dira dilo, kry-a another way ye le gore wena o tla tšea action ya gago ka yona. That's why ba re reflect this week. Ba re go ka dira seo o tlo kgona go bona dilo kore ka leitlhole la semoya kare, and then wa re go di bona letšo wa kgotsa gore o di bona le ka re ga kganya, go tla ba le light ka ra bophelo ba gago, go tla ba le light ka re ga dilo tšeo le gore wena o nyaka o di dira, gore ditlamorago tša tšona e be tše di botse tše le wena wa di expecta, mo e le gore tšona ditlamorago tšeowe a o tlo benefita o itee le batho ba tla kgona go benefita. Ka re ke tlile mo lefaseng ke le so, ke le unique, ke le so,
and then ke tlo sepela tsela ya ka ya mo lefaseng le ya semoya ke le so. Whatever ke dirang ga ke dire ke noši goba whatever ke dirang ga e tlo affecta nna fela e affecta batho ba bangwe go ra re go tšea the wrong decisions tšao di affecta batho ba bangwe di koša batho ba bangwe botlhoko mara go ka tšea the right decisions right actions batho ba bangwe le bona ba benefita positively le wena o tlo benefita positively. Okay, ka ba le the 2 of Pentacles, the 9 of Pentacles, ka ba le the 10 of Pentacles. Mo ba bolela ka tabela ya nako le gore go tšela gore ka nako ntšhi o ba motho le gore o phela o noši o shika noši. Well ba bangwe ke ka baka la the spiritual gift ke batho ba ile gore ba they are very sensitive, they are very impaired. Ya ba batho ba ile gore ga se tšale ka re ga setšhaba o hwetša mmele o tenega o hwetša e ba le go lwala ka thoma rema ke ditlhoga ka thoma go no tlalelana dimpa tša tlalelana jwalo le jwalo ga kere ka baka la gore energy ba leng ka re ga yona a se energy e botse then obviously e tlo ba affecta negatively. Mara ba bangwe ya ba batho ba le ba gore kore go ya ka spirituality sa bona a kere ga ba rate go nna ka re ga ditšhaba tše dintšhi a kere ga ba rate go ba ka re ga di friendship go tse motho ane ba go tse ba ntšhintšintši ba bangwe ke motho la le gore o shae ka tlhago o na le ditlhong ka tlhago a kere mara mo ke mangelo a gago molaetša o tšwa go the universe ba re le ka go le sowe you need gore go be le at least batho ba mmalwa ka raphelo ba gago mokgotsinyana o motenyana ba bedinyana ba santse ba be gona go ba le ka se be di-friends but batho ba ile gore ka nako nngwe o kgona go dula le bona fase o kgona go share your problems le bona o ra re batho ba le wena o tla bontse o ba trusta motho le gore o tlo re go motse matsatsi a gago a se tshege ka ona o sasa ke motho o tla ba mo trusta motho le ka motho o tla go fa the good advices e se motho le o tlo go fa the wrong advices ba re tseba gore the universe e tlo go blessa e segale e tlo go romela dimpho matlhatse le matlhogonolo success financial gain a na go le shika noši financial gain ewe o tlo e spenda le bomang prosperity ewe o tlo e share le bomang the universe ka mehla ge o fa matlhatse le matlhogonolo ge o tlišetša a positive energy e ra gore energy ewe e share le batho ba bangwe because le ge e le gore you are unique as a person as an individual but you are not alone you are not alone ge re le mmogo mo lefaseng dibilione tša batho ba re le gona mo lefaseng according to the universe we are one le ge e le gore re batho ba bantšhi di-billions and ka mokana rena re unique but we are still one according to the universe gora di-blessings tše ke di kry-ang from the universe ga se tšaka ke noši ke tšaka le batho ba ba leng mo lefaseng e ko fa mohlala o ka ba o ile sekolong wa ithutela qualification e itseng wa fetša mola o kry-a mmereko wa bereka and then o share jwang yona qualification la gago ntho la kutšitšeng yona o e share jwang gana mola o berekang gona o kore yona tsebo ene la ba o ruting yona sekolong ka mošomo wa gago o tlo tša tsebo la gago wa e share le batho ba ba o hirileng company e o hirileng wena o tla ka tsebo ya gago o tla ka botlhale ba gago o tla ka dithuto tša gago tše le wena o di offera the company ye o berekang mo go yona company yona e go leboga jwang ka go patela salary ya gago every month ke mo ile gore re exchanger energy wena o exchanger energy ya tsebo and then company o bereka go yona e exchanger energy yang ya tšhelete mo go wena okay ka buša ka ba le the 5 of cups ka ba le the 8 of cups ka ba le the ace of cups ka ba le the 3 of cups ba re kore mo re tlo bolela ka di-relationships moke relationship tše le re ka ba relationship ya gago le molekane wa gago relationship ya gago le balapa la gago bana ba gago jalo le jalo batswadi ba gago relationship ya gago le family members maloko a family relationship ya gago le baagišane relationship ya gago le batho ba o šoma le bona colleagues tša gago relationship ya gago le batho ba bang ka ntle akere so mo ba o botsa gore go na le ntho e le gore o tlo e realize this week go na batho le o tlo bona gore these are not true friends goba these are not true people in my life
e ka ba motho le gore o šoma le yena goba batho le gore o šoma le bona go ba le ba ile gore ba na le mogolo wa go seba ba seba ka wena ba bolela maaka ka wena ga ba go rate mo e leng gore ebile motlho mongwe motho wane ebile a ka leka o dira dilo tse le gore a ka ba a o kobiša le mmerekong go na batho ba mohuta batho ba o tlo ba bona this week o tlo bona mekgwa ya bona e ka ba wena le molekane wa gago go tsela relationship ya lena ga e sepela go tsoga ka mokgwa le wena o nyaka e sepela ka gona motlho mongwe wena o nyaka mo motlho mongwe o nyaka lenyalo jwale mara wa bona gore molekane wa gago ga se a ikemišetše go settle down ga se a ikemišetše go tsenela ka re ga manyalo le wena goba o nyaka go ba le bana molekane wa gago a sa ikemišetše go ba le bana le wena so o tlo di realize these things this week and then ya ba mogolo gore o tlo decide gore o sepele ba bangwe o ka tswa ka ra relationship ya potsa gore hai oba relationship ya e toxic e tletse ka dintwa le lwa too much la ratana but le lwa too much le lwa le ka dilo tše dinnyane tše di simple tša botlela so ke a relationship le e toxic go mongwe o ka nna wa decide gore hai ke enough let me just move away from this relationship ba re tseba gore go ka decide go move away from this relationship it's okay wena kwena o tseba gore na go diragala eng and then ba re o ska kwa botlhoko o ska fela pele because the universe e go tshwaretse something go na motho o tlo kopanang le yena motho le gore o tlo go fa lethabo goba lerato le le gore wena wa lenyaka o tlo go fa respect le gore wena wa inyaka ka ra bophelo go mongwe o ka no se decide o tswa ka ra relationship mara ba re ge le gore wa bona gore relationship ya go jwaneng kore a e ga botse o ka re ya teka o ka re ke felo e le koloi sepela mo tseleng e le gore e tletse ka gravel ba re nna fase o nnoši kry-a nako e le ya gore o nne fase o reflect on what is happening currently in your relationship ke eng dilo tse le gore o ka leka go di solve ka ra relationship ke eng dilo tse le gore santse o di lokiše ka ra this relationship o dira soe o tla invite mangelo a gago ba kgone go thuša ka di more advices gore dira so o se ko dira so and then ka go ba away from for nakonyana away from your partner for nakonyana kore wa tša nako ele ya o yo ke khumana you're going to search yourself search your soul o ile khomotša moya wa gago you're going to feel okay 100% okay and 100% happy and you're going to feel at peace and then go boa o nna fase le molekane wa gago le tlo kgona go solve mathata a lena but go ka se dire sowe wa se ke phe nakonyana yela ya o ke khumana nakonyana yela ya o ke thata pele then o tlo ba le mathata you're going to make the wrong decisions ke tše dingwe tša decision tše ba bolelang ka tšona okay and then go ba bang ke bona ile gore go na le molekane le gore o tlo attenda e ka ba party e ka ba like birthday party engagement party e ka ba lenyalo e ka ba maybe someone we imile motho o leng very close to yena motlho mongwe le mo direla baby shower or something jalo le jalo goba someone wa graduata gona gora gore go na le ba bang ba lena go na le moletlo le gore lo tlo attenda this week goba maybe le ke moletlo wa gago okay but ke mo le gore le ge le gore ka se moletlo wa no kgotela gore maybe o kopane le ba go era goba di colleagues goba motlho mongwe baagišane goba motlho mongwe some members of the family mo le tla ba le ditšwe together le apeile tše le diapeileng le ija le ipsina le nwa tše le dunago gore this week calls for celebration go na ntho gore o tlo e celebrate le ka ba wena le ba lapa la gago fela la pea dijo tše di bose la ja la ipsina la nwa la ipsina la letša music la ipsina ka you know that moment so the universe e re this week o swantse bona gore o ipsina ka that moment okay and then ka buša ka ba le the 9 of swords ka ba le the sun ka buša ka ba le the 5 of swords okay ba buša ba re go na le dilo tše ngwe gape o swantse o tlhokomele this week again ba se ba butše ka batho ba ile gore maybe ba nna lekgotla ba go seba ba rera ka wena ba plana o dira dilo tše dimpe ba buša ba re go na le ba bangwe gape ba ile gore e ka ba e le batho ba ile they are very close to wena or ebile they are not close to wena but e ka batho ba ile gore ba nna gaufi le wena o batho ba ile gore ba go tseba ke batho ba ile gore ba go traceitše ba go tracer tšatši ka tšatši ba lebelela di-movement tša gago o tswa nako mang o bona nako mang o ya kae o dirang jalo le jalo batho ba
ke batho ba plana go tlo dira se sengwe ba ka ba plana go tlo utswa se sengwe from wena ba plana go tlo koša botlhoko. So be careful of these people. Go re ila kole ya gago kwa tseleng kua lebella rona ke eng kole le gore o ka re e go traceitše e go tšhela morago go jika mo le yone ya jika go oketša speed le yone ya oketša speed go hafla speed le yone e hafla speed. E ba careful gore ila mo tseleng kare e ka batho ba le ba ka ba ile ba nyaka go tlo hijack or something. Go le ka mo lapeng la gago ke batho ba ba feng ba ile gore ba ema dikhoneng ba lebelela ka lapeng la gago ba lebelela rona le tswa nako mang le tsana nako mang le dirang le dira eng le batile le la o ka re le bulega jwang eng batho ba le ba traceitše mafastere dipatla tša gona di ka ba di le jwang di ka ba di le strong eng o mongwe bila ba tlišana ka mo a tla tlo kgopediša something but ya bane motho ke batho ba ile gore ba eme ya bona ke gore ba tla ba tsene ba utswe dilo tše ding ka mo lapeng la gago. So be careful of these people. Ba bangwe e ka batho ba ile gore maybe o šoma le bona goba you are close to them batho ba ile gore maybe ba leka go utswa dikgopolo tša gago di-creative ideas tša gago botlhale ba gago bo ile ba tla bo utswa ka eng witchcraft. Be careful of these people. Okay, ba buša ba re this week o ka khumana o thoma o nagana too much kudu ka lwetse le gore di tlhagile kwa morago di ka ba tlhagile 5 years ago 10 years ago 20 years ago jalo le jalo. O tlo kgwetša o nagana too much ka mokgwa le gore o gotse ka gona o tlo kgwetša o nagana too much maybe ka that relationship ele kwa morago ele e diragetseng ka raphelo ba gago that relationship ele le gore e o hetile kudu motho ola a o kwisitseng botlhoko o tlo nagana too much ka motho o rileng go gola go tšela gore o ba le go botša mantšu a koša botlhoko o ba le go tshwenya a go tshwara gabotse go na le tše gore o tlo nagana kudu ka tšona goba yona mmereko o la o ileng wa go bereka wa ba le motho le ka ra ga mmereko owe motho le o tla ese colleague goba manager motho a bego a go hlakiša ka ra mošomo wa gago. So go nagana ka this thing this week a se a bad thing ba re maybe go tšele gore dilo tše di diragetše wena o no di phušetša ka kua morago ka kua you didn't make peace with them ka mtlha o nagana ka dilo tše goba batho bawe pele wa ba botlhoko. So this week go nagana ka dilo tše goba batho bawe ke phe nako ebile o se ka di phušetša morago dula fase goba tsena ka mapang a gago o nagane kudu ka tšona but this is a way of healing. Sometimes re phušetša dilo kwa morago kwa re sa dissolve mafelelong di tla o kgwetše le gore go na nako ngwe le gore di atlane ka mtlha di re koša botlhoko gore a re kgone move on spiritually. Soul ya rena e kgone go kry-a peace because a se re kgone go dira khutšo le dilo tšeo di re kgopišitšeng goba khutšo le batho ba ba re košitšeng botlhoko. So this week ke nako la gore o nne fase o nagana ka dilo tšeo and yes o tlo kwa botlhoko but by so doing this time ke ntho la gore o kry-a peace within yourself o kgona go tshwarela batho ba le ba go kgopišitšeng le wena o kgona go tshwarela mo e leng gore wa bona re le wena o dirile diphošo gona ebile ka re ga pelo ya gago o kgopela ba le wena o ba kgopišitšeng o ba kgopela tshwarelo gore ba o tshwarele o kgopela modimo le mangelo a gago gore ba o tshwarele o connecta le mangelo a gago. So ntle le gore o solve these things lo tše ke o di kgopetšeng kwa morago ntle le gore o humane peace le tšona ntle le gore o di face then o tlo no phela o na le nightmares di tlo no phela di o distract di tlo no phela di o dira gore wena o phele o na le di-negative thoughts o phele o le anxious because lo tše wena a se o di solve a se o humane peace le tšona o di phušetše kwa morago that's why tlono fela di tla gafetša the more nanang ka tšona ke the more di tlišang di-negative thoughts the more o nagana ka tšona ke the more di tlišetšang di-negative energies the more o nagana ka tšona ke the more di bulelang bathakati di bulela di-evil spirits low vibration energy. So by sitting down wa di face these things wa solver dilo tšewe wa accepta dilo tšeo ka kgonang go di accepta tšeo sa kgone go di accepta wa di fa modimo gore a o thuše ka tšona then o tlo kgona go move on o tlo kgona go hwetša khutšo goba peace within yourself. Okay, ba re o tsebe gore go ka dira sowe and then kore ke setšha o bula lebatsi
akere for kganya, o bula lebati for the blessings from the universe, o bula lebati for communication, akere gore o kgone go kry-a that communication from your spiritual guides ga ba bolela le wena o thoma go bakwa o kgone go understanda the spiritual language. Okay, and then ba sa bolela gape gore o ska make the unwise choices, and then o avoid batho ba e leng gore ba tlela go kgopiša ba bolela di-negative words mo go wena, ba go cursa motho le re wa bona re motho ka re wan jealous go be away from this type of people. A ba needy batho bake, the more spenda some time le bona ke the more le wena o gare o accepta di-negative things ka ra phelo ba gago gore wena wa di allow those things. Ka nako nngwe lo tsa tshwane di-demonic forces di tla ka ra maphelo a rona because ra di allow, ra di dumelela. So you need to close that door. Lo tse di tswele ka montle, di seke tša tsena ka ra phelo ba gago, di seke tša tsena ka ra ga moya wa gago, di seke tša tsena ka ra mmele wa gago, di seke tša tsena ka ra ga lapa la gago. Di phušitša kwa ntle o tswalle lebati. Okay, ke yona reading ya rena ya this week. Ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo. Ke a le leboga.